taithato mitagwantinyari kenyoja ni jamoja tukubangendiretio tukubana arua kirentito chetu. Yarato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Muthuganiro wa mbabo mira mwero ngundu egembe kwerekana kurwa na gukua ni mukaria wa mira na mwirejo wa gutewa njirene. Kariba bore kuandamana ni wongere kubo wa mbabo andithia bakiromba thirikari kurikithio karia. Siasa cha kuringira Rais Ruto ndebe kururerinda primary menti North Mamburene jone kaniribu wa basi ya kirabu kia Alazizia. Meru County is among the most violent counties in the country. This is what South Menti kuromba Meru gutua ntaira cha kuthiria nkucheno nyume ya Meru kugwetwere namba ithato kirima karika jandwa na wagagia. Piriti Richard no mwana nire wetwa mathithio tukubwa na arua ni kumirite gisanga samundene jwa mira skuru ni ya mwero ngundu secondary egembe ni kirage kwirikana mukaria na agwatite mwamba miraene mathaja rukire na kumura mpuro ya kathetina nyanja mwanka gukua na gutamwiri jwa barabarene mathaene jogoro hakari ni batonyete skuru neu na gukia mpangaratano araborithi bakinyete na kubumagaria mundene jo Nicholas Chabare na kujirite kirigagike. Ikagoro mboja na muntu aetunyukia na rwiro orwake na muntu aumbukite na kira akuria kuwata nyuma ya gutua amira ya cukuru ya secondary ya Mwero Ngundu na ara mwingi na muthuro uthungire mundani uyu no gukurukira gutemanga arwego na kuthungira mundani nikenda banjiria agutua amira ira ikwirikana ni utumire muthaka umwe akugwatirwa mundani uyu akinyangwa ni magochimani ba cukuru ino na gutigira atete uturo bwake na muthia ni bagera mwiri gwake barabarani karibu na ngeti ya cukuru eno. Watu thenya ndame saidi au alafu saidi ndame kama tu seria kwa mtu watu kwa polisi nje mbona kama mtu Canada utame saidi algo anda de boga matamati wega ngale nenu na igitarira na mobabitha ba polisi ba ukinya muntu au magaruka mundani uju na bira kuria gutua nikenda onokia amoja wake atikaje kugwatwo erekana na gutuija mira ya cukuru mwanka tukithiruo ni mucemanio no kuthite na mbere gatigati ka urungamiri wa cukuru ino wamwe na mabitha abaokaria kwariria na guceria mbetere yonto bobo kuma Mwero Ngundu Egembe North Peter Class Chabare. Akariba buri ni baandamanite nuntu bawongere kuba wagagia na wambabo andithio tukubara misi maitha ibara ithukire ntere unagweta na andithia kathumba maandamano jaja jatigite muntu mwe na ngura riche risasi nyume akurathwa ni borithi are andamani baithukire kambi ya Chibu na kumtia kioro mwanki akariba bankuruki ni baingire njira isi ulugweta Meru bakienda ukaria bwongero ntere ukakimutegi na Chekinya. Akariba mairi saba kirua na ariba umerita na muthuro munene kuandamana na kuinga barabara nene ya kuma Meru kuthi Isiolo nontu bawongere kubo wamba ng'ombe kuingia guntu guku bakiaria na muthuro akariba babaruga borichire batikubakaria gutire wira benio nontu amba baba barikurukira waku kampeni ya borichi na ikiri maandamano mama muntu mwaringetwo risasi na kumutiga kirwa giroturo bwake oteria kizimani no barara bere yawa barato thera na boto abethira ni arebi twebera tu na thina tuthinga batoria tufanye nini tuko watatu tumefanya nini ng'ombe cia tuna ukothenjerwa reka tuteana Kenya katote thirikairwa katone thirikari agua tukore watatu thingata baira ba muntu batekora ba mwamba na wanaume wameiba wameenda sahi wako makwao wanaume hao wengine na badilwa wafuata wanatutandika sisi hata hiyo kambi inafaa kuchomwa kabisa ama hata sisi watupe hiyo marisasi tunaweza fanya hata sisi hiyo biashara. Hizi nimechangaa sana ni aje waizi wanakuja wanaiba ng'ombe
Na askari tuko na askari karibu 100 hapa maili 7. Hakuna askari amepiga risasi usiku, lakini saa hii mchana ndio askari amepiga mtu risasi. Ng'ombe weta Kenya, thirikari twira iri gweta namba, utemu ambo ta ng'ombe thirikari neto ne kuia. Hiyo ng'ombe imepitia mbele ya kambi. Wakiwa naimba. Na wakiwa wanaimba, wanaimbia ng'ombe. Inya takaje tutore inya getoka totoraje no ng'ombe chiatra, mori chiatra. Na rende kariba baba kuromba tongoria bokaria mona mujumbe wa bure mugambire ndikiriba menye bunge no ntoboba konoga ikwira matheta maomba takuthikirwa. Ndikiri nole. Kato gakwa tuthire. Otwende gitara kurake. Twakwa twathira kura bokaringirwa no. MP watu kwanza ndio mbaya. Huyo ndio mbaya. Huyo ndako kwake huko. Huyo ndio mbaya MP hata ni kazi gani anatufanyia? Na hata tunaona kama ni hao ndio wako na dilizo zote. Kwa sababu gani inatolewa huko yote inapitia makambi kama 3 na hakuna mtu anatoka. Kipsumba na ya tuwe nonto. Ng'ombe wote kore hizo ta saundi Samburu ala Kipia. Tiko manisi yo ta Kenya. Na ng'ombe tuona roho zaidi ndega ngari ya kuthiata. Kwa hivyo vichumba mkumeni basi na atwere kama sisi wa Kenya. Imandamano marama kuyerete County Commissioner Meru Jacob Omoro getaka atigira wekira mitaratara yembia kurwa na wamba bobo. Kama kuna utepetevu mahali popote, iwe kuna afisa ama maafisa ambao wanawajibika kufanya kazi yao na hawajafanya kazi yao katika kuzuia ule wizi ama kufuata wale wevi na kutafuta wale mifugo, hatua zitachukuliwa. Nimelichukua swala hili na tutalishughulikia upya. Tutaweka mipangilio tofauti kabisa ya kuhakikisha kwamba mambo ya watu kuchukua mifugo katika maeneo ya Buri, kwa sababu wanaona kwamba kule kwingine kote kumedhibitiwa, sasa wamekuja Buri. Tutahakikisha kwamba hilo swala limeshughulikiwa. Kumagi shikombunge kia Buri ngiripotera Weru Njuma nio kambitaga ki Mutegi. Siasa cha 2027 ni watete mwanki kire mambura ja kunenkaniria basenjero ya kirabu kia lazizia skurune ya Irinda Primary. Asiasa batongeretwe ni Seneta wa Meru Kadhuri Murungi na mubunge imenti Rahim Daud nibethiretwo bakiromba Meru kwigika Rais Ruto na munini wa Kende Kenu Ntoni babakireta wira ni bumaendeleo Muthuri Muriuki na Chonkuruke. Nikiri kiatho gia kuriguria basi njeru ya timu ya mubiri Alcizia kiatho kiria kithirikite kinene kia Irinda atongire mwanya bakinyite kiatho na giki na ukatha muno munini mutongire mugongo Profesa Kithure Kindiki nondu bakumbite timu ici kwithura na basi eji tutina deputy president ugwitwa Kithure Kindiki twina basi eji gutitwire ma deputy president na vice president Kenya eji ire ringi twakinya extent ya kuromba basi teka itora kurombo igeta kungi nonto leo twina maguru tugeibwega ke deputy president sababu ya kuona ni vizuri asaidie hii team ndio tuweze kuinuka zaidi. Tunashukuru our deputy president, mwambie tunampenda sana sababu ya ile kazi ambayo na upendo anatuonyesha hapa Meru. Ametuletea basi, timu yetu najua mko sawa na najua sasa hata bendera ya Meru mtainua zaidi na zaidi. Pia ma prayers wanaona we must keep on motivating them ili waweze kuwa kuna kakitu labda wanaona wakicheza mpira so that we monetize football. Si football tu si kuja kwa uwanja ile kitambo tulikuwa nasema ni ya kuleta vijana kuwatoa idleness na labda kupigana na miadarati. Football current is also a way of earning income. Amna bubu atongire baba ibone ni bokunganirwa na thirikari mutongire mugongo William Samoei Ruto bakiwa kireba kwenda nawe kanya kangika miaka 5 kwithwa kirita ngugi nontube na uma merugeta na mbere kwithwa kigune kankuruki. Deputy president atinto biawe aitangwe na president yo Kenya si ni kweli? So William Ruto by extension njara were ariko aja nonto utonga bunde bwa Kenya butigago imutunge ni president wetu wa Kenya si ndio? Bondo ibwega nonto bwa that achievement na batyo tole a Meru tokaunga mono serikali mkono tokaunga thirikari mkono nikenda yombo tokurithia kumaja mwankange si ndio? Kure antu bakwija baturingithia gituma uku shetani ashindwe antu bara barethira batomi baturingithia gituma kenda tuthukia ora twino kuma au bayukia gitebeta na kiora batwire
Pacho tuina nafasi enene ya Meru, tuina nafasi enene ya Ntobare Njoni kwethira kwina president yo Kenya after President William Ruto alike pindi kiawe. So tukiongozwa na governor ambaye ni Isaac Mutuma Toithinkia, anahakikisha tunashirikiana ili tuendelee kuona michezo inaimarika hapa Meru na inaendelea kuinuka. So hata yeye tunasema governor Mutuma ni nini? Bwekse tu tam. Naibu rais ni ngapi? Na president ni ngapi? Kwa sababu without Ruto kwani kuna Kindiki. Na ndio maana tunasema wote. Muthuri Muriuki Juma Mutiri wa Kangangi. DCC wa Imenti South Mary Mwangi ugete Meru ni mwa county ritongerete na andwana mwena wagagia kuringana na utwire bubu Nairobi netongerete na makarika jaji thingatirito ni Kiambu nayo Meru ikajukia kanya gatutatu abisao jo ariga makarika jaji umanite na kuchane chemyunda kiromba kari gutwa ntaira chethini jikenda kinya kunyia magamba kotini mutugikare na ripoti ije. Kuringana na DCC wa Imenti South Mary Mwangi na ugite kaunti ya Meru niyo namba 3 na makarika jandu akiri mwongo jwa Kenya yumite kumakiri kaunti ya Nairobi na Kiambu na kiuga kaingi ndo yichumene na makarika ja magamba na mikuja niwege miunda akiuga nande kenda kunyia namba eja riromba Meru gutumira njira ya kwaraniria iria ni ndiara kiri guchwa ntaira cha magamba na mikucha niyo ya Meru County is among the most violent counties in the country. In crime statistics, tuko nambari 3 baada ya Nairobi, Kiambu na Meru. Na baadhi ya hizo disputes zingine ni land disputes ambazo zinaleta maafa katika jamii, katika familia. DCC Mwangi aliuga ediara ne yakoreto urumwentu rena na kwiganwa eretumira kagita kaina kinyete na mogori jare goro ekeringithana na mwingi gweta guchwanta ira kotini na kinyekethire kenyi ya magambo rajarondanirite kotiu. Si lazima tupeleke kesi zote kotini, kama ni kesi za jamii ambayo inahusu jamii, familia, majirani, kanisa, hizo kesi zote za mashamba, succession cases, naomba kwamba Wameru tuweze kupeleka hizi cases zote katika mediation, kwa sababu tutaweza kuhili jamii yetu ya Wameru tusikue very violent na itatusaidia. Ni miariera DCC Mwangi aritete nyume ya kwethira gwatanite na kambuni emwe kirikurita na bamwe bakariba South Imenti mathomo ja ediara mono mbewe mbethe. We are encouraging more members of the community to come and be trained as mediators so that we can be able to help in sensitizing the community on matters of embracing peace. Na tukikaa chini tuongee pamoja sisi wote, issues mingi zinakuja zinaleta maneno ya strike, hata ya high school kuchomeka, kwa sababu hao ni watu wa age group yangu tu moja. Labda wanaweza ogopa kuongea na mtu mzee, lakini mimi kijana hawezi niogopa. Na imwe very civil cases that tugeta antu amwe tukaria tomba ku bring those relationship as well as go solve dispute you. Keri potrate to shewero Juma reakwari eto ni motuge kare. Mubunge wa Imenti North Ibrahim Daud norotete aregani bage siasa bara kugani bakwenda kujukia nkuma ya mirandi yawe kuma kirithirikari ni Ibrahim augete no wengo retete sub county Imenti snari na witikio igekirwa ngathitine tukwiti kuraja na kariba kaguneka na ujukania bwanjeshi burebu ijite nacho kirete thirikari ya Ruto nkatho ni untu wa mirandi ya witina mbere igishigone kyawe. Anthony Kathenya na Chionkuruke. Mubunge wa gishigo bunge kia North Imenti Ibrahim Daud leo ni umirite na kunenkana mokana kire andu bage siasa bala kugabethirite bage siria nkuma kumakire miradi rutingo gibwae. Raima alikuwa kwa mwelekeleta gelanki amekora idhiro tungata bwa polisi tayo National Police Service kuongera Imenti kirutare ni bwa polisi ni rutingo gibwae. Wiki iliyopita nilikuwa nimeenda kwa National Police Service Commission kwa Mr. Lele na nikamuomba kwamba Imenti East shauri imekuwa operationalized tuweze kupata recruitment ya police. Hiyo imekubaliwa tayari na iliwekwa kwa gazeti on Monday, na wale wanasema kutoka 2022
kama ilifanywa gazette 2022, mbona hawajawahi kuchukua watu kutoka 2022? Hii inakuanga lazima ikuwe operationalized. Ikiwa operationalized ndio unaweza sasa ni officially done. Gazette ndio, lakini lazima kukuwe na DCC. So DCC alikuwa posted 9th of September, na sidhani mwenye siasa yoyote anaweza kuchukua ati credit ya hiyo kitu. Hiyo ni mimi nilisukuma. Kulingana na Raim, onto bula butigere thaino ni ministry ogitiri kuongera imentist kirutarani bwa jeshi. Raim akiuga ni alitina mwandiki munene kiri ministry no Patrick Mariro na ni amunenkerete wirane bwa gutigira onto bobo ni bukwingwa. Imentist bado haijawekwa kwa gazeti, lakini ninatumaini kwamba tumeongea na PS, ninatumaini wataiconsider because sio yangu peke yake, hata Nairobi county mzima iko na constituency 17. Station ni 3 peke yake ya kuchukua. Hawa pia wameenda kotini shauri ya kufanya hiyo kazi, na pia constituencies zingine pia wamecomplain, so tunangojea ujumbe kutoka Ministry of Defense. Amwe no Raim na kadite munini wa Rais Professor Kithure Kindiki nonto bagotira muntu mengine makwingwa kire kariba geshigo bunge kya Northimenti. Na namshukuru naibu wa Rais Professor Kithure Kindiki amenisaidia kwa hiyo maneno. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Murungamiri alitingugia obisini bwa gavana wa Meru Daktari Julius Mbijewa ugete weti na mbere iburemete gukinyanture ne bwa gano tubwa mbecha gutererwa kumakiri thirikari nene. Mbijewa aruga thirikari ta county ni gukurugira kagita gako mukumena na kuchenche mutambo jumweru jwa kweja na kandarathi turaje takinyanira ugete ntukwite kuraza maendeleo ja kambirira gukinyamature ne agekawira ne thirikari gavana mutuma ikombana mutugikare na chotariria. Kilimba njeti ya mwaka jwa thirikari jwa ngiri jiri mirongo ena ithano gwita ngiri jiri mirongo ena ithanthatu. Kaunti ya Meru itithirite gitumira kinya chiringi imwe kiri kuota ya mbere, na tukienda kumenya imbie kuria ingi ni twithire twichwana na murungamiri wa ritingugi obisini ya gavana Daktari Julius Mbijewa nethira gitariria thina ti Meru iri kana Meru akithirite kujira thina ije indi akiuga kinya imwe cha makaunti kiri mongo jwa Kenya na akiuga ni kumenetagarira thirikari nene ya kwendekithia mutarata jwa procurement ayo tumite kwithira kuri na witika ora kiri thirikari ukurekeria kigena kija kiri thirikari cha matura indi akiuga kiri kuota ya ijiri ni baibangite bakungana gutigira bakari tanguge bunkatha gutigira kagita kau batithite barengu gena bakumirita monka bagwatithania twithirite kwina the first quarter ni rarikirie, lakini mbugeomba kwithira absorption yeri low, not the fault ya county ya Meru, no, ni across the country nontu waira ithirite procurement system ire tumbite kwithira operation across all the counties in Kenya ya tuma twandile ya tuma national government yendire gutunenkera mbesa. As a result watuika as at the end of 30th mweri muthiru watuika absorption, then nothing much and happened Kirimantu ya development. However kireji enande makawa once utege Meru County across the country ukona its performance na kirero teruegani na baraba kuthuja thirikari ya Meru ntumwa ya Daktari Mbijewa kirebone je gutiri thirikari ritangugite na upinzani ngoyone checks and balances kwensure mando ya gwita bwega, na that's why inya kwina assembly for oversight purposes, but turiuga tue anda mutuma nto ithinkia tuga perform na anto patukire scorecard bone are we performing or not. Number 2, ukaligeria kenguwe elito on the ground apana, watch things happen na mando jagaka likandene Meru County no already impact is there. Sponsors barabara bakora donors beto they already on the ground bakireta a lot of monies chekomba kulitangogi on the ground, so our people omemanara upinzani with the new oversight. However, look at the performance. Keri potrate to shawero Juma reakwa rieto ni motuge kare.
Tonambere kurumira nteto chietu twachokera ni akurubanjuri ncheke kuma chuka barabara umbete ayuthi guchumiria na wingi kenda kujukia kura kenda bathura tongeria baraba kwenda 2027 na migambo eji gutongeretwe ni mukaririgiti wao nwe Mutegi Kiungo ni nyuma yakagitagate kuraja ukebebye mutambo. Shwa kilori kerod show kia kukutetheria kwendia biashara yaku kana kiatho wina kio Wero Sounds twina kilori kithongi na kithondeki kinande ikienda gukinyira muntu wonde nturene cionthe wenda utungata bolori eje ringa thimu namba 0707 065 000 na ugatungatwa na nonto wero nioneto kwendete na kugutia kwa customer wetu kwina offer wajukia lori eje ukae wantumiria kiatho giaku kana biashara yaku utheri ikire Wero TV na Wero FM 96.4 wenda kubook lori eje ringa thimu namba 0707 065 000 kana utume email kire sales@werotv.co.ke notwe rumuliro Ameru. Kamu nene? Nenja kamu nene? Yes, kando kwenye mbigendo badala. Karibu kiti. Hotel nini? Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tudonkane ona ndese. Mbie mwende. Baro mewe choke bonde. Chivo. Atoto. Dia daburu mwenkima ya Lea Premium na chapati china muruiko meruka chiongwa cha mutujua Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers nurturing the world Nganilea premium Mweri jo 10 jo ithara jo mweri jo kumenyithia nthiguru mantu jagie dyslexia na Ameru tutikwenda gutigwa nyuma ikagita geto kumira na kureta ugaruruku juma tariki 10 mweri jo gwatanira na Yaraki Art Center kiri walk nonto bwa dyslexia tugashemania raketia supermarket Meru thaitha tucerukire na gutonya ni utheri kiri muntu wonde ija twetanie turona kwathurwa tumenyithia kari iguru ria dyslexia na turwirarera rega kiri ana baba kugwata mbaru mubango jojo gora t-shirt na ngirie mwake kana bangirie njara na shiringi 300 wake ikira t-shirt yentune rete mushore na tumenyithie Meru igorora dyslexia mweri jojo 10 nonto bote thibwaku kana kiuria ringa thimu namba 0768 319 952 mutaratara jojo gwa timbaru ni Wero TV na Wero FM 96.4 Yaraki walk for dyslexia step for awareness step for change. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers Mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium.
St Teresa Mission Hospital Kerwa ni kugwatoge ni kiricharitu wa kilomita 14 irane kurona murimo jo kansa Jumamosi tariki 18 mweri jo 10 mwaka jojo aretu kambire shibitari ya Kerwa mwanka kieni nega Kinoru Stadium the mona nusu shero kere gwatanira na tuwe twetanie tuyamwe kenda turinganje kiaje bakansa twitane manto mwanya jegie kansa na kuongera kadhalika gogetura screening ya murimo jojo na kinya kugwatira aje ba murimo jojo na njairia iringekete nemba josha kansa kieni nega Kinoru kukethirwa na tournament ya football na mantu jange kathomba kugwata mbaru mutaratara jojo gura t-shirt na ngiri emwe mwaburi na ngiri na 500 kana nkobia na shiringi ngiri kana utume othe bwaku kerepe bill number 303030 account 3366# guko negotea barato endete na weregero kire barato kuroira nonto bwantito nkoro kiringa thimo number 0727811041 kana 0703726321. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Pakegweta na mbere kurumira tito chetu tugichokera kurobanjuri ncheke kuma chuka ni barombete ithugo chumira na wingi kujukia kura kenda bathura atongere baraba kwenda 2027 batongere tuni mukaririgete wa mutegi kiungo bogweta maandamano jatina kibuni kwethura yuthi batichiandikithia kura ni barombete mabisa ba ABC gotigira ni bakuthiria Kenya burigo jago chiandikithia na njira ya kureta utungata bo hakwi na Bomati Mugambi na gotwa chionkoroke. Kuroba kanjo ya njuri nchege kuma keri gĩcigo mbunge gĩa Chuka gamba ng'ombe baũrĩtie nthuke ĩmbĩthĩ kũthi na kũthũkia kura. Oiho njorie robwa oiho njorie robwa watigithania na ngurungu. Warĩra kĩama kĩa ABC gĩtangathĩte ũthũkia na nkinya wandĩkithia bakura kenda kũthura atongoria bara bakwenda. Ntuko yo mũthĩ tũracĩte kwĩra ciana cietũ atĩrĩ macoco metu atiri manko makwa metu atiri turia kurumanjurire ni tumaunga mukono kwambirio munthi maumire kwa wingi maumire na nteto ciao cionthe na kibande kiao mathimandikithie kura muntu ace kura yawe ni matiga kuruma miaki kairiri ni turume kura macentuko ya kura tuoce kura twinthe batongoretwe imukariri gĩtĩ wao mutegi kĩungo bariuga kura no acigatetheria nthuke no ĩmbĩthĩ ndĩ ti maandamano kenda gũtigĩra ũtongoria bũra bakwenda bũrĩ gĩtĩni. Kwĩna ciana nyingĩ mũno cia universities irĩkĩtie na nĩ kwenda mawĩra na rĩu no thirikari egũtuĩka take kũra matwĩte kwenda kũmathikĩrĩria rĩ ni mace macenjie na tutokamanga mukono gucenjia uma kwenda nono tutotelo maibanga kana mishinga kana ki tukacenjia na kura. Thia baũrĩtie kĩama kĩa ABC gũtigĩra motungata mama ũima gũkinya gũnto mwanya ndeni ya nthĩgũrũ ya Kenya. ABC nolo liku tafadhali ningekoromba ituo ciothe ikonie technical schools primary schools kwa kule mwana wa primary wa chakula ni mabirwe bakubi jenti ino tugwita jenti ne batie gukonsindwa muno nkoloki ne tonto le tuyoga tuthiete kuma bo na no amo makuthulana muno na nimo magukunenkela kula we ukuthie na umbunge kana we ukuthie kuria kungi nimo batie kwigwa mukimathikiriria na mwamathikiriria mukegwa bo mamwela na mukamabingiria bo mamwela kenda gũtigĩra ayuthi na nthuke baingi bakũthũkia kura ino. Kĩripotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge gĩa Chuka gamba ng'ombe mbĩtagwa Martin Mugambi.
Bamwe bakari kuma wodi na Ntubetwe Kiongo ni baumirite na kumeneria baria bakujanira gisiasa bakiuba kwenda gutuma maendeleo ya wodi ujatega kinyanire kuringana na bone atembe umbithi babatere kuchiebania na gutumirwa kuthukia maendeleo nuntu bakwe wa gintu gikai baretizira nuntu barugono rwantu kwa Jumatano araba mubakari bachumiririe gutatane barabara ya Ntubetwe gwitakina ndu babakiugaite gwitirika untu baraba bakugania ntu babatamwite kenda kwangaratana mibango erero kagiteneka kandi Nicholas Chabari na ripoti ije. Bamwe bakari ibagwandia Ntubetwe Kiongo ende babumirite bakiuga ati inthaka irache umirite ikiuga ati barabara ya kuma Ntubetwe Kiongo kuthimwa nkantere cha kinandoba ani nthuku ikaba gutumiro agi siasa nuntu barabara yoyongwa batikuona iri nthuku burabethiritwe bakiuga maendeleo ya Gembe North ya hukumu siasa mheshimiwa Taitumu na yako kana ni Jumamosi na ruwa barabara yetu ni yetawikira lami na ni yetakubwithu tweterete lami enda ntobake ya ringi kuandamana batumirike siasa muntu otumia kisiasa muri miaka 20 re ngwira aritite kuno niriku ugakuthwa miaka 20 ma ore ariete kuno na tiete abwithiti barabara ye itigithekira kwino ethuki number 2 mheshimiwa Ntweruaki narite ngwire yekera ini thirikari arete no thai agenda utethia ntu bau kuibawe no abatethi no ntu thai enete na kwandika ntu bakwo mutuati uju ya kwa kuntu beto andika no ntu butumira mbesa abura bwandamane antabe na propaganda ibetere ibereke na haraka lakini no itukumaka winde nkomori no buyera na mando ya mae mbere guru itambereria no ntu mundu athema campaign cia uma no za propaganda na the manifesto ngoya kono ikanyu yombe no ikanyu yombe na siage nyanga mathi othe ngombe ona nyero ande nyemwe ko mando ya gura ikanyu yombe laini nyo Nairobi bota kariba Ntubetwe Kiongo baliuga batikwenda kwangaratanwa kumania na utongoria baburiku no tiba kuona bukithina mbe na kubaguna na kwogu bakaya kwithiro bakiona neru atakabe bathuku no abage kinya maendeleo maba kuirigira birangienda kuwa thagaci yetu igwandamana nireke kwandamana utheri turinge isiasa bia uma no ndu no akwenda kwa andu viongozi bakwenda kwangaratani kenda Taitumu na kantu Ntubetwe muthure abatumia vijana bya kuthuka mirandi mheshimiwa tije yabangirite kato kwenda kwa Taitumu batu tu yantu Ntubetwe tukwenda tu mabanu banu tubangirite bwana ukabwethia muntu akure mantu ake siasa murie were na no ri munene bwetheri na ate bwotiro twethitwe Ntubetwe na ate kenda uyombira mbandamane thai nkuramba burubi yana byeto bikibiki batumiro ni boboe tubakarita onda mbere no etera ciaro bagutia keuno kwou itogwibwa na itwererete lami barabara yako na mambo andra mwanga nginyo isonda nginyo na makara barabara we munene tinje barabara ye sawa taila mtu itawekirwa Gen Z kananda kabisa bonda so tumira boboe batumira mbeso tuko wagia kuandamana muthenya kou mandu yonthe to yakasifu na ituko yate kubua kuma Ntubetwe Kiongo Gembe North Peter Nicholas Chabari Akaribantu boche Gembe South ni barombete akari kugika gavana mutumana thirikari yawe na gweka wira ne bakamuthura mwaka ja 2027 bakiaria bari mathikone ni bamurombete guchira twanya twangu genjeu itigitwe tina achiari na kinya kuongera twanya twangu gikire akaribantu boche thirikari ne yawe Dennis Mugendi na gutariria. You are not just our mother, you are our mentor. Kaida Warok, rest in peace. Children, again. Intore ni agachuru Antobochiu wandini ya kigo ya Antobochiu Gembe South mathiko ne janjuri ya Maiti Joshua ngina wando mtrira mwandiki wa nteto semitandao kurea akari wa mwana atongiria mwanya basi umiritie kuboreria nja nguvu zote za mashetani ya kila haina nimesikataa katika jina la Yesu Kristo na kunture ne gukimenyekanaga ni kunja ya ngavana Mutuma Ntoithinkia ariani bamukathite ni witingogi bwawe na kuga bare akariba Ntobochiu bamugwete mbaru na bakamwakura mianka 12 Mutuma tuelezanya 12 Gavana Mutuma nombeta kwethira akiruta mwerereke na kintu kya mbere Gavana Mutuma na kwenda kwethira akithetera vijana
na kumba kwithira akirungama kwa empower talent. Tontu nawe mumiru na ugire kajuga gatunia gikunenkaneria iba murombete abarikane nkuruki urio kinya kwa ngugi anantigwa baba moto tiginjuria na Joshua. Ibuko menya aturi inture ngavana wetu ngavana ora twendete bwana twethingia gatutumane ke ngavana ruari na ibwe twere mutuma batu ito support we ngavana omero utenturo utekumenya lakini batu tafadhali nonto no ere ngavana omero yote vyanto vato bochio MCA wa kego yanto bochia wesi saidia hawa watu kura isieterora chietere ni kumora kuma kura chieterora chietere kuma ndeta ke ato ninte mine MCA etire urake ndo tebya family umurungu wako beviera andro no tuntu kumurungu wako ulolera andro ru ibyo nto kwenda kwanjereria irware antobeto loito tereta gundi gavana wa Meru no to akuma ko oni ngotoma na kanya ka oni akeyomboera muntu mwake family mwathani akaomba mutharima na akaomba mwikia kuraya. Dennis Mugendi Weru Njuma ntore ni agachiuru antobochio wandini akego yantobochio Gembe South County ya Meru. Rais William Ruto ugete thirikari yawe ni rutanirite kenda gutigira mubango jonyota ni jo kinyanira na kuguna youth akiaria ndereo chemanite na andiki anene garune yawe Nairobi. Rais ugete mubango jujwa bilioni 5 jokagu na youth ngiriga na kuma ward chionde Kenya na mutongero wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na atumirite onenkaniri bobaruga chiaruiri baiti mwanya bakiama kiu kirithurano binini mweri twitite kagiteno kau na yokoti ya Kerugoya nirungikite mwogaruruku ja Meru ja kawa mwanka mweri twitite hareka ruta mwerekera. Thirikari ni tumirite mubango jwa kwambe umbithi tonya togutwa mugate kenda kunyinya thina ya wagi bwangu nthigurune rungurwa mubango jwa nyota ni ju National Youth Opportunities Towards Advancement. We have made a deliberate program, unlike before, to look out for opportunities for us to place young people in places where they can either get experience, they can get training, they can get on-job experience as we are talking, get support for entrepreneurship, or get jobs. Rais Ruto aritete ntumerie kiri muchemone na andiki anene kiri ministries agitarire mubango jwa thirikari yawe jura jo kwirigirwa kuguna youth 70 kiri wondi thiguruni ya Kenya. We have 100,000 that are targeted under the business support. We have 90,000 on-job experience who will be twinned with trainers. And then we have another 20,000 for RPL, recognition of prior running, and then another 600,000 to be trained on AGBO. Kungina kumutongero wa DCP Rigathi Gachagua na aretete weru ne ure DCP nenkerete tigiti kire uruerigite bo bunge bwa gishigo kya Magarini. Kenga oi. Kenga oi. This is our candidate for Magarini. He is actually the guy who won the seat last election, and the courts confirmed. And the people of Magarini had decided he's the MP then. And the people of Magarini will once more confirm they are preferred member of parliament, one Stanley Karisa Kenga. Pigieni makofi. Aria oretia gwatimba rubaki ya makikugio chamba na bategetikirie kwenderwo gwani thirikari. Be firm. We had a very strong candidate in Banisa who was going to be the next member of parliament. William Ruto summoned him and threatened him, intimidated him, and forced him to withdraw from the race. And we said it's okay. Not every leader has the courage that we have to withstand the intimidation and torment of William Ruto. Very few leaders can. I'm happy that you here
you join me in being courageous leaders who cannot be intimidated by anybody. Kungi na kukotia Kirinyaga nete wirigiro kiri arimi bakawa na boni nyuma ya mugambithania Edward Mureithi kwatha kurunga mwako mubango jumwero jura joende kithitie arimi kwenda iria aguri kawa gutina mtu katikati na chomba DSS kana direct settlement system. I think the wisdom of the court is that the status quo shall be maintained by extension of the interim order pending judgment on the 6th of November. Bakiari arimi baba baugita kuri na gitumi thirikari kuria wendi na uge bombere ya gukurukagia mawatho na policy ire ikubakonia. We will make our own market. We will form our own regulator, and we will pay our farmers as we do it. And we want to tell the government this: please, as you do the policy, do it with our minds and listen to our cry as farmers. We cannot do the dirty job, but we let somebody to come and enjoy our income in terms of taxes, like the CMA, the Cooperative Bank, NCE. Let them go and plant their own coffee. Kambuni yo kinyaniria Safaricom muthenya jwa Juma ni kitegekaro kenda kugira baure ataramu bagatetheria biashara batikathinwe ni mikobo na ni mikora mitandaone ni bekite mitaratara kathombe ya gutigira ni bakuthiria thini njire twikite kironda kiria biashara. I'm delighted to be here this morning to kind of launch the October Cybersecurity Awareness Month. And this particular month is going to be about securing our customers as customers first, and of course being always on, having our services on at all times. I think it's an important, very critical month when we actually talk about cybersecurity. We want to make sure that everyone across the country is aware about cybersecurity, is aware of the things that they can do to protect themselves, to protect their organizations, and also to protect their customers. The endpoint security is just very simple. How do we protect the device you are using on your app? You have downloaded your app for the bank or for the SACCO or forever. How do we ensure that we can protect you and we validate and ensure that the actual person as a company you are interacting with is the actual person who signed up? The second layer of protection is what we call network security. So every organization today has a mesh, has a LAN, has a way through all your branches connect to each other. We are able to offer you solutions that are able to protect your network against vulnerabilities, against bad actors. Of major importance, the recent onboarding, I think that was on the MSOC, that is the managed security, which we onboarded to close to 4 years now. We are starting our 5th year as a client to that, and that was one of the best products we actually onboarded from Safaricom, as it's been able, cyber threats, cyber security is now with us. So that particular product has been able to really assist us scale, because now as a tech company, as a software development company, we can focus on our core business while we outsource that to Safaricom to handle and manage that for us. Mutheja ntona njira indi kongo chokire nkatho cha mwanya mutegeri no tupakona kanya kugwatane na unyu tukubona tutemane kari tukarojo kire weru weekend throna kagitaga kega mbetagwa ntinyari kenywa Purity Richard no mwana nire wetu wa Mathivio.